exe sharp fete kunjani thobela ku loja ga e ke Limpopo ke leadership ke thakanele baetapele under the new management. Why not TV? We present to you Jele na. Hey basadi bal jalo baetapele ba thakana e le bona ke apere di brele show le mengatse le di mask ke le ka o iphitha mo ke yang di o boya metsi ta ba thakanele masepa o thakathakane so registrate basadi balla authi o ba o buti o ba o le sogana o ba eng o eta o tsama di khona o eta o tshwara di meeting le dula mo makoleng le bolela boshedi ka basadi ngwana o la ke Jele mmata ngwana o la ke Jele bana ba batho ba sa khona o tsamaya bana ba batho ba sa khona o tsamaya gore o tsamaya uang mo strateng motho o senya leina bana motho ka o senya leina bana reputation a re boleleng ka reputation o ra re wena motho ka tsamaya eta bolela boshedi ka wena mo tseleng a re wena o di enyenyana o fila uang o khoda uang o face society motho eta o senya leina bana basadi ba lla ene ntungwe santse go botse ona mosadi o ra ba felletša tsana le wena ka mapaing a bula maoto a re tshwara o ra re taba fila ka mogomongwe ka wena e taba o rata jalo wena dilo nambile di senyeile di thakathakane o eta o tsamaya o ya dikhoneng o re ngwana o la ke Jele ngwana o la ke fitile ke polelo ya mohuta manyaneo imagine if gale ba bolela so ka morathwabo o ba ifi gale ba bolela so ka sesiago gale o ta fila bua belo tabe re ifitisha mafellong ke baetapele ke tsamaye ke leteng ke tsamaya le baetapele ka moka re thakane tabe re ifitisha mafellong re gaola bualo if o ausi o ba ngwaninyana ene o ne le moshimane o eta tsama mo motseng a re yena o Jele a o senya leina mfounele ba bantse bang ba ta o botsa gore leadership ya ganye a ne matepo o mfounetse ke to fita re molate moshimane o re fitha re bolele le yena a re botse o reng o Jele na if you can need to Jele well on gana eta tsamaya botsa batho re o Jele tabe o re nyoko ifitisha mafellong so fandag re ka mo seshow zone 1 re ka mo seshow zone 1 ro tlhakana le ausu mongwe ba re ke tiisetso maabane ke relax no poster ke re ditaba di tsamaya so ba ntshwara sometime a re bona leadership itaka again a re leadership itaka again jalo ke fitile ke mo fithetše mama thako o thakana le yena so o re tlhalosetša gore botsebotse mošimanuwe wa o eta mosenya leina ke mang ona if you can notice a like something nkana bolela kudu e ba nna o Jele wa ja wa phumula melomo wa gomola na ke tsebe re wa batho ba Jele ye nambile sa ntšho thagala o thankgelle marama ka moka le dithama batho ka moka ba eta ba tseba gore wena o Jele gomola o tuele o senya batho leina ene if isa le wa diala gore o be le yena ngwanyane we mo relationshiping e fedile ska tha o sa bolela ka yona jalo ausi e fune le moshimane o eta tsama mo motseng a o senya leina re yena o Jele mfounela a re tsaneng ka zone 1 pa ke mama kule a ko bona o roka makuleng ama orange a re motswala shi nambile re ilukisa wangwa re ilukisa ke motho rena mathomo re ifeta wangwa re tswalela re go ifitisha mafellong o re le ka moso o mongwe a nyoko bolela matšhila a se ka thasa bolela a kgone kuša reng baetapele ba bona wangwisha tabe ba to ifitisha mafellong o ba ke diantho e rong right gape ke diantho e thobela le kae a re gona le kae a re gona man mele molanyana dikoli tše di ska re disturb ko wena tiisetso di tsamaya bua a o loke selo o ta re bolaiša o ema maabane wa ntshwara o bone status ke re new show coming to you soon o Jele na di ntshang fela ke leadership ke moetapele ya o sa le moetapele o mongwe moetapele ke nna fela wa nkwešiša kere mara ke nna mabina so ka nompitša leadership so wa re di tsamaya ke mangwe o senya leina mara okay shete le mpikile ke le botse ke nna tisetsa ya re ke batametse ntwenyana mo gone o kwala botse so ke na le problem ke re le ge ke bona le beile status mola sa show ya o Jele na ka bona o ka re le tlantšwela mogola ye e tlo ba e lentho e le reng e tlo ba boimanyana mara
tshwanetse o no e dia santse ke no e dira because motho e le reng ke a mo reporter mo lena ke buti ya mokgotsi yaka okay so ke no nyako no re leng solvele yena o tsamaya botsa batho gore yena he o robetse le nna kae ene motho le ke thomo mo lebella ke motho mogolo wa o feta ene segole ke po kore e ke yo bona mogotsa ka kua ga gabo e ba o ka reng ke tilo yena ntwe ke provela batho o reng ke ya go yena so ke no gopela gore le mpolelle le yena le bona gore le dira jwang o boditse bomang ke bomang batho ba botsang taba tse o na le moshimane mongwe ba re ke Samuel ke neighbor ya gesho ke mogotsi age le bagotsi ba gage ba ile gore ba tsubishana dilo o mara ka ga ya one motho e le gore wa itseba tabe ke ra ka kwa eno ka kwa ka ga yone re ska ba fitlela because like Samuel ke motho e le reng wa thusha ka kwa gae o kra dira di garden and what not so Samuel la ba tseba batho ba utsuba dilo ke batho e le re ba no bolela ba ithatela bolela so shetse fitlhetse bomma ba sa ndiela selo ba re ke eta ke ba tsheisha ka batho lo tse di so bomma ba itseba ba re wena o robetse le mfetho ba re ke robetse le yena ene jole nna le lerato friendship ya rena obviously senyegile a ke sa ya ka ga because ke ya iba o ka reng ke ela motho o mo phone e sa lo a se nko mo fisi asanka motho le ke motho mogolo le re yo go yena le tlo mmona ra motho a a ke rena go tshedingo ke ra ile re sa lla jola before wa ngwishisha khalentshi le dialo tsa matenyola balo wa diala gore le khawane balo wena botsebotse a senke le diokwana o no thoma botsebotse a re yena o jele o no thoma tabelo reng o senya lina o tseba keng balo re ka mo kira ka infetho like wa rekisha mo o rekisha o rekisha dilwana ke dilwana no a re batamela ke a re batamela re di a tshele re fita kwa a ke re no ba fela o no bolela le yena a re di tshele no ba fela o bolela le yena gore monna ape ngwana wa batho a sa gona o tsamaya mo strateng wa ngwishisha a sa gona o sepela ka re wena o mo senyetsa leina reputation ape le ntong ba re ke dignity wa ngwisha a mosholo wena o sa gona o tsamaya mo strateng o ishitse mageta o di na o tsebile a ke nyako tsoro lo diranka yena se ile re ke a senyaka ke nyaka reputation ya ka beke o nyaka reputation ya fela le batho ba ba boditseng ba gona o tseba gore motho la gala bolela maka a itshwenya a re tsamaye motswana a re ba re gona na mo khoneng wa ngwisha ba re gona na mo khoneng re no bolela le yena fela a re o di a tshele wa ngwisha o re a uso le yena ka moso a gona o tsamaya botsa iketile wa ngwisha motho o re mo jele wa ngwa o mo jele o tseba o ja motho ke ntwe la gale ke bolela ke reng ngwanyana o re a bule ke ka lebaka la gore a o rata wa ngwa mosadi ano o bula maoto ka lebaka la gore a ene le strong feeling wena bjalo wa eta o tsamaya o botsa batho gore o mo jele o mo senya leina o bokoa a re o rekisha kae dilo tse di rekisha ke ena mata gopela o tekene gore bolelenyana re to reka ke gopela re solve something yana se fast nyana nka se o tšele nako di ntshang fela ke kana ke yana manleina lai kwena Rosela batamela keno ga wana le di-camera bona ntho a ke radio ba fela phone ga tisha bo theletsa camera tse ga wana le tsona ino ba proof fela o ba botsa mata ska itima ita keno re bolela bo camera tse a di tshwenye a ke re no ba fela fo ba bontšha ko mmereko ngore ka nnete re to bereka bona ska di a tshele mana a se ke ka tshele wa ngwisha ke nna mabina mo go boya ba mpitsa leadership ke moeta pele dintsha bona mane ke tle mo le ausuo man wa mo tseba ausuo mtse ke ma ka go mtsola no go community dintsha o re ke mogotsi ya ngwaneno so ausuo wa poalla monna o re a sa gona o tsamaya mo strateng monna o re a sa gona o tsamaya mo strateng o re wena o eta o botsa batho re wena o mojile ga ne le bereka bua mogala ya gone ntwane mo go bolela okay wa tsare ke ding re ke bona bolela ausuo wa re motho o rileng
a ke re wena o eta o botsa batho ba gotse ba gago ba ile re letsuba dilo ka moka ka morao wa dintlo gore ngwana o robetse le nna e sa lo robala le yena awa o sa lo robala le yena na motho bo theletsa re bolele tele gore mata motho ke ngwana o monnyane wa ngusha ene a uswa batho a sa gona o tsamaya mo strateng le wena ka buana o mogolo ke senyetsa leina bona wa ra go botsisa question e botse o robetse la uswa re bitse motho o mmoditseng re mona o ke mang o re wa re o boditse mang o lebella nna wa re o boditse mang o boditse Samuel a so boditse Samuel o re wena o robetse wa ra focus mo businessing yago wena ba re batho ba eta mo e ba reka wena o bolela gore le wena vali ka emona ba go tumuntu nna ke no go botsisa o mojile na o mojile emona tele wa ra go botsisa question e 1 go botsisa question 1 wa ra ba tse 10 ke re o robetse le o sona a tele thatsenyane ya mara wa e bona ntlo o idiang gore ke bomb kana o tisha batho cause ntwe ke ntwe ile re ngoeta mara wa e bona ntlo o idiang gore ke bomb a pento o idiang wena se sa tmo na bola le nna e finne ke makisegelo ene e ta thunya e ta thunya ntwe dia so na nke be ba dia auswenu so o ba dia moratho ao cause ke thakaka ke ra re na nke be motho a eta bolela so ka usiwa o ba bolela so ka moratho ao ga lo ta file bua ngwena bona sharp bon engelo ke boletse bon awa o e boletse monna o e boletse wa bontšha mo matho ke ba la rata le di camera monna wa bontšha mo matho tota ba di camera theleta wa rana re reporter mo re berekang re reporter wa bontšha ra re mmereko sho re utisitse well tabela camera e tshwenye wa ngusha bra bona go pela timento no wena go ntse ka camera bona go pela o so tshwarelo o go pela o so tshwarelo go reng gore le batho ka moka ba e salwa ba botsa monna khane khabetse mo warra a o gopele tshwarelo go pela vale batho a o gopele tshwarelo a go pela ke tshwarelo a nna tukidile a o nne tukidile a seng go bolele a seng go bolele selo vai maana bothata a ke re mona wa hana wa hana mo warra o ka yena warra ba mmone awa a re twele batho ba ile reng e shetse a boletse le lena batho ba ile re gale le tsebo le re motho o kreile sengwenyana a se a krei selo langwa a se o kreile a se nke a krei selo bjalo le ska bona o so ka mogo mongwe a kra bjalo a tšhaba le o tsamaya mo strateng kgotse monno warra e tswa ka mowe ba mmonela mafelelo re wena re nyako o trendisha wena o ka gopela o so tshwarelo re ka se tsamaya so mo gopele tshwarelo e ta mo gopela o so tshwarelo e re sorry e no re sorry mara sorry ya pala mona a una motho o se di diphoso ka mo ka re di ya diphoso e re mo auso o re sorry tabe e fela wena le auso e file nyaka na fete gopela le monna ke a o nyaka wena ke ngwana o monnyane motho mona wa bona gore wa re nyatša ke ra re wa bona gore nyatša bona warra ntlo o idiang ke bomo e ta thunya wangwa e ta thunya o ta itima mata a e tshwenye e lokile nna gale re nyako no bontšha fela batho reng a seng ko robala le auso ka batela mona toela wa bona jalo o to thubello tsa rena mata re tsamaya re motoela re emele monyana batho ba isho a re di itshele a se taba re rata tshela se taba re rata dintwa eno ba fela o lokisha mo ile re go senyeile re nyaka bo ausi ba rena ba tsamaye ba iketile ba sa tšhabe selo bjalo majita ba ba senyetša reputation ba ba senyetša dignity monna mosadi a o file something yana nko je o phumule melomo o gomole a ngwela o sua batho a sa tšhaba o tšhaba le o ya sekolong a sa gona le o tsamaya bjalo le wena my sister if o ne le motho o eta o senya leader o eta tsamaya mo tseleng a re yena o robetse le wena nko re founele number phone tša ka di tla tlhaga mo screening re tere bolele le yena re ilokiše tabeng